kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangta drayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naghawid magaya man ni Inga na natiriyang. Ay, wine. Kaawawid na laang idi kalman. Dakkel ti tiyan na, anana. Masikog ka day? Sinigugan ti foreigner nga ex na. Ay nawaw. Nukas na. Nag-break dagaya man iti foreigner nga inyawid na. Dito'y lugar tayo iday? Isuma ti istorya na. Apay ka no nag-break da ngay, nana. Ay, dayta ti jakamaw. Dakon sinarod saud ta nakababain may. Isumad lagaya masaanan nga agpo-post iti Facebook. Masikog matgaya man. Kan nag-break da pa iti foreigner anobyo na. Kita man na. Amang ano marites mau di tao. Ninanamat. Sa anak mo ta chismosa? Unya saan? Kano number 1 ka dito yung lugar tayo? Desidido ka nga rin, anak ko. Wentatang, saan ako na makisinubyan iti dayjay amar? Sapay masikog kaya. Di trabaho ak. Biagag ti anak ko nga uray awan ti tulong na niya. Handa ka kaday sa. Noon niya ti desisyon mo. Isuat ti masulot. Yak may amo noon niya ti nagdalanan niyo. Kabayatan ti kadayo di sunan. Ay nawaw, ni budang samot jay. Agsirip-sirip iti kliktatang. Ya. Sugag paisaw. Ang mga nunadamag na nagawid kaso nga imay. Ano na? Anya nga tati umay na ibaga? Hala, mabitlang tayo nakpastakan. Ang mga nukayat nakaapakumustan. Jok impagarup anagawid kagaya mamariing ka. Uray jak kayat. Kapilitan. Tawan mo ti mga sikaso kanyak ije syudad. Nang runan wagpas ngayak tumare. Mano abulan nga itasikog mo mare. 7 abulan nun mare. Ay nawaw. Dandan ika nga rudan agpas nga ino kasta mare. Uwen mare. Apay mat anagsay na kayo iti foreigner nga inyawid mo iday. Adasad-sadot na mare. Anya? Why, day tatipod no mare. Ay nawaw. Saan lang nga rudan agwapo? Sadot pay. Ay na, uray mangigil-gil laang kumaitimureng na kasadot na mare. Stress aka na yun ti ipapain na kanyak. Iso nagsina kami. Sa dino tinagapwang budang. Itayan daing galakay. Ay nawa, anya man ang tinaramid mo dyan. Nag-inistorya laang. 7 abulan gaya man disikog na. Oh, anya kumaitagan ka. Awan matkit de. Anya nga tatit surat yagbalin nga anak na lakay. Hindi ka mo ah. Siguro, napudaw to. Tanapudaw mati foreigner anak kasikog ka ni Mari Inga. Ay nawaw. Kan amangan no natayag. Saan ba natin kumarin dis istoryan? Agpalas ka ganda. Tamapan mo sukunan dagiti ubing siya pagadalan. Random thoughts laang mat alakay. Sigakit di mat. Random tots mo tasasawam nita. Agraman si kog ti kumarin. Pakibibiyang. Urayong agpas ngay ah. Anya ti gagaram, budang. Eh, awan matkit de nana. Mapanak la kumaiti ayan da Mari Inga. Nga maawan damat gaya medyo balay da. Iso nagdiritso ako na dito'y tersena yaw. Madaday jay ospital. Nagpas nga yan, ni kumarim nga Inga. Aya? Why?
Dalaki ka no, may ti anak na. Ang mga no karuprupan to ti ex na nana. Ay, di tayo amo ah. Diya pa'y mo nakita. Kaano nga tanga agawid da? Day tati diya ka mo. Kayat ko ang makita ti anak na. No gwapo matlaang nana. Mawa mo ti pangay, tapi narswa ti Diyos nakaw. Maamuan tayon to, nana. At niya. Kutsay matilim mabas lakay. Asino nga taday jay? Diya ka mo, o sino? Ngam nagturong mo titayan daing ka. Ay nawaw. Amangan no nagawid ang damari ingga. Anya kumaitakin ka no nagawid. Mapanak kumaiti ayanda, takayat kumat amakita ti anak na lakay. Dayta ka manan. Di ka pa'y mapmapan. Bayam ta ginanapay siya tao. Kayat ko nga rod amakita, no gwapo matlaang ti anak na lakay. Anya ka lakit di mo tinay bakit? Kita am gid ti maarami dito balay. Sana day tam makichismis iti biyag ti pada matao tar aramidem. Alawanan, agsardeng kan. Inton maminsan tulaangan amapanak, tapno awan ti adu asaom dita. Kumusta ka, Inga? Nasaya at latamot na natiriyang. Naimas ti turog ni baby, ah. Italaang manan-anhan na. Napudaw si ka. Imala iti amana nana. Agraman agong na. Ay, mistiso wa talaga. Ay, hugayam. Nangyuga kiti marunggay ken papaya. Agyaman ako na nana. Sana kun nga agbayagwan. Imay kayo lang sinarungkaran. Inton maminsan tumanan nana. Wan. No, at dati naluom maprutas, mangyugak tumanan. Makabolan ng tinapalabas, ipod nagpas ngay day nga ingga. Ngam awam mo ti makitak nga ipost na iti social media. Ay nawa. Anya manan ti kahit mo asawan bakit? Di na maipost iti Facebook tila dawan ti baby na. Ay kat bayam ah. Choice na matinday ta. Apay nga ta. Amangan matnulaad ti anak na, iso adi na kayat nga ipost. Na gaputawan ti makita mga impos na iti social media, kasta ti bagam. Amangan no kayat na lang nga pribado ti biyag na. No di na kayat nga ipos, for privacy purposes asigurado. Privacy purposes. Uy, kasi dyan matidaduma. Saan tayo agpapada iti mindset? Bakit? Privacy matasasawam dita. Na. Apay, artista ayan ni Mari Inga. Saan mat? Agpada kami lang mat nga ordinaryo a tao. Na. Artistan tupay asikat kat i-post da iti social media dagiti anak da. Ni pay kit di Mari Inga nga ordinaryo a tao laang. Amangan kit dinupangit ti anak na, iso adi na kayat nga i-post. Nakita yon ti anak ni Mari Inga na natiryang. Wan, hindi pa'y napalabas sa bulan, ah. Ibagayo mang kanyak, no niya titsura ti anak na nana. Diyak pa niya min nakita kat. Ay, mapan ka iti ayan da, ah. Tapno makitam. Pastor gandak nga ta. Wan, sanda mo nga strict daw. Tapno makumusta mo lang tigayom mo mo ta. Sakbay ama pa na. Ibagayo man kanyak, no gwapo matlaang ti anak na, tapno amok nana. Ay, guwapo ah. Napudaw ka natangos ti agong na. Gwapo ko na yun. Nga maawang makita nga ipost na iti social media. Uray picture la ko ma. Eh, di na kaya ta privacy ka daw ti anak na. Privacy. Apa, sikat aya? Karbangan na mo ah. Noan niya ti desisyon na para ti anak na ikawanan ti bibiyang tayaw. Siyak to bay. I-post ko dagiti rupa ti anak ko iti social media account ko. Nagduduma mo't ti kapanunutan tayaw nakaw. Amaw, irespeto tayo lata ti kayat ti tunggal may siya.
ka, Mare? Ay, agyaman na klaunay, Mare. Italaang mo't anak umay ka. Busy ak nga men. Ay, ayan nga, iti anak mo. Ada iti silid mi, Mare. Naimas ti turog na. Ay, mabalin ang mabulod, Mare. Ah? Ay, tikayat ko asawan, mabalin ang makita. Ay, wala, Mare. Ala, sumurot ka kanya. Tamapanta iti silid mi. Dito'y, Mare. Aday ta. Ay, nawaw. Nagpo daw si ka. Wen, Mare. Imala iti amana. Panawan ka pa'y man, Mare. Pakikitang pa'y ni baby. Tamapanak pa'y man biit iti comfort room. Ay, sige, Mare. Siyak ti makaamaw. Ibidyo kan picturak ti anak ni Mare Inga. Sigurado ama usar kun tuno ko Isumat lagayam adi na maipost ti anak na. Medyo matgayam ti langana. Ni? Anya tiraramidong, Mare. Ay, si kamat gayam, Mare. Nagsubli ka matadagaws. Invidium siya mo ti anak ko, Mare. Ah? Ay, saan mat, Mare? Kita Mare. Amangan no, at dati maipost mo iti Facebook. Ay, awan, Mare. Danag mo na aya. Ang mas daawak laang, Mare. Apay adi mo ipost ti anak mo kadagiti social media accounts mo. Panag ko na, kat saanan akasapulan day tamare. For privacy purposes mo't laang, tapno maliklikan ti issue, Mare. Ay, no, wow. Saan tayo mat nga artista, Mare? Isumot nga ron ti kayat ko, Mare. Diyak kayat ang ma-expose ti anak ko. Tapno ibagakken ka, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan. No diyak kayat nga i-post iti Facebook, awanan ti bibiyang yo, ta personal choice kumot dayta. Resrespetuan tayo latta kumatitunggal maysa. Amangan mat no ibain mo tila nga ti anak mo, iso akas ta, Mare. No, ada ilamlamang mau. Ay nawaw, no komportable ka amang ipopus kadagiti anak mo iti Facebook, siya saan, Mare? Tay kunak nga ruden, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? No kastamat lang ti umay mo ibaga, nasaysaya at latan, no di kan umay dito'y, Mare. Nakamisuot mo tapimadaw ti kumari manak ko. Ada ka di di nakinaawatan. Nakangag kanyak tatang. Apay, met. Amangan kanuno ibain ko ti rupa ti anak ko. Iso adyak kabailan nga i-post iti social media account ko. Agraman dayta. Pakibiyangan na. Saan tayo nga artista kung nanapay kit di akanyak tatang? Personal choice mo matinday sa kasi inati anak mo. Daytamot ti di na maawatan tatang. Ipagarup na ati amo na lang kat husto. Ay nawaw. Ay, agraman kakastabarag. Pagkapaan nyo pa yan. Wala, tatila-tila mo't tin isawsawang na tatang. Ay na, makapasair mo titirik na. Nukas jay mo't laeng, o di saan lata kuman ngayong imay? Amokon, no apay nga ilamlamang na Inga ti anak na lakay. Ano, anya nga ilimlimang matasasawam dita. Ilamlamang na ata ibain na ti mismo nga anak na. Kasanumat ano ibagam di kasta. Wan tadi na mat maaramid ti agpost iti social media. Uray may salaang aladawan kumano iso, ngam awan mat. Ay, katbay ano isuti kayat na. Kita ti lang ti baby na. Ay, no. Gawang mo't makita ama ding iti dahi taladawan. Mingmingam anasaya at Napu daw nga agpaiso, ngam kita ti rupa na. Alanganan lakay. Ay. Pangaasim man bakit? Agraman ubing dilawam. Dahi tanga ugalim talanganan kunakmanay. Istoryaam ka numay kadagiti ka aruba nga alanganan ti rupa ti anak ni Inga, budang. Nakitak ti itsura ti anak na idi na minsan nana. Napu daw nga agpaiso, ngam medyo matirupa na. Anya? Katwan mat, adda ti ladawan na kanyak nana.
Initsuram pa'y gayam. Imbijok pa'y anana. Ibagayo laang no kaya't yu ang makita ta ipakita kada kayaw. Ay, unay kan. Agraman ubeng. Iruruman mo agasta. Ay. Itaam. Tamangan no si kantaw ti agbalin nga alanganan. Numaamuan ni Inga ti kasta nga ramid mo. Talaga nga awanan painday ta abudang tatang. Apay ni budang anak ko. Agasam, mapan na kanukit dis istoryaan nga ibain ko ti anak ko. Isuasan ko nga ipupost ka dagiti social media account ko. Ay na wow. Aglaman day sa abanag. Big deal kinukuha na. Saan lang nga day tatang? Istoryaan na kanupay nga alanganan kan medyo-medyo ti rupa ti anak ko. Ayo, nagloko na sa tao. Aglaman ubiyang nga inosente. Ilulumin na. Ireklamok day ta at tao tatang. Agsasango kami laangan ija barangay hall. Jak ipalubos nga irurumun na ti anak ko. Awan kit ditibabain na ah. Adda ka no tinang ireklamo kan kay barangay hall. Isama sa naman pan kay Jenton bigat. Asino lakay? Yadya ka mo Ay nawaw. Awan ba ti amok akaapak? Di mo sigurado? Awan ba ti amok abasol ko no bilang? Ay na basta mapan kay barangay hall. Tano di ka kanumapan. Isuda ti umay dito balay. Anya ngay ita. Si kamatan ti alanganan. Si kamot gayam tinangireklamo kanyak Mare Inga. Apa yan Mare? Di ka agin di ammo dita. Ammok nga ammom ti makagapo. Pangaasim Amare. Di na kumamot idemanda. Saan na mapasamak ti kastoy? No di mo inruruman ti anak ko. Anya ti kunam? Alanganan ti rupa ti anak ko? Ti dakas pay. Impakitam ti ladawan ken video ti anak ko kadakwada. Sa kaagkatakatawa. Ay, sorry Mare. Okay laang nga siya ti iruruman mo, Mare. Ngam no ti anak ko. Sabalin asaritaan dayta. Ay, pangaasim ka di Amare. Jak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Asino ka kuma amang ibaga iti kasjay ken kuana? Ha? Ha? Sangwam ti bunga ti dakas nga aramid mo. Agraman ubing nga inosente, iruruman mo? Napnapan ang ti panunot mo, ha? Mare. Mare tarupang. Sorry. Anya nga ita? Si kamot ti alanganan. Salbag ti kastang ugalim. Ay, nawaw! Sakbay ang mangibalikas ka iti dakas, panunutam pa iti agbalin nga epekto na iti padam a tao. No ammom nga awan mat tinasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan, tapno saan da ang masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At dapat inyag da video okay tayo da anak ka. Abangak day tatang. Ay nawaw. Isupay ki di agastos. Tapno adda ti pagkantaan tayo inton bigat. Kasangay yo inton bigat kat. Manungay ti abang na rayta.
Di yun sa ludsudan no mano. Siya kung ti makaamong agbayad. Sigurado ka anak ko. Tatang, di ka madanagan, tag-sweldo ak inton Lunes. Iso na lang ta. Amangan no agreklamo na iti karuban no ang video okay tayo. Itian niya kumaga po nga agreklamo da. Katunggal adag birthday dito'y lugar tayo. Saan amaawan ti video ke? Sa bagay surutan tayo lang ang ti karfyaw. Tapno awan ti riray. Ay, Alberto. Mutoy man ta tsinelas ka. Sa dino ti papa ng Filipa. Kunak man lumaturog kan. Kasano ang makaturog da tao, katingat aldaw nga agbidbidyo okay ti karuba? Birthday nga min ni tata manita bakay. Aya? Way, nalipatam ka day. Nana, naggapuak mo't iti ayan daloy da iti agsapa nga maawam mo tinadakamat na kanya. Amangan no para kadakwada la ang tinluto da Ha? Noing gatang da iti makanti abang ti video okay o di may mayat pay. Mabsog kun natalnapay taglawlaw. Si kagit di mo't bakay. Amumbat nga uso ti video okay dito lugar tayo. Kaduan kit agpa-video okay. No, adda ti birthday. San lang adaloy da. Ha? Wala. Ngam nakasapsapa mo tanday ta video okay da. Tingat aldaw lakay. Ay, mapanak iti ayan da. Takasaritak manday ta aloy da. Ay nawaw, si ka magaya Mari Pilipa. Umay katagkanta ka mat. Adamo lang merienda no kayat mo tiag merienda. Sa anak nga imay, tapno maki-video okay wenno maki-merienda No saan? Anya nga rin tigagara, Mare. Mabalin ka di, nga idipon nyo pa ilaang day ta video okay? Ha? Makatitilang no amoyo laang kuma. Ni, saan mo't unay anapig sa Mare? Ay, manggag nga raw, ije balay. Sa anak kit di pa yan na makaturog. Amumat, amanulaang ametro tinagbabautan ti pagnanaudan tayo. Ay, italaang mo't Mare. Di ka madanagan. Kasta nga rudan? Tingat aldaw nga agbibidyo okay kayo? Makadisturbo kayo, Mart? Ay nawaw, ipakat naman ang tikinatangsit na. Ni, inidip yung matan ti video kay tatang. Wala. Sa kaslamba kaungat ni Pilipa kabayat ti panagsari tayo. Teka ni video okay ti mga kagapaw. Tatang, di na maawatan mo't. Di balay. Orasan tayo nag-video kaya nakat. Ay nawaw, sayang mo't ti abang nga nabayadan tatang. Tinapatay kat sa nagumura ni Pilipa. Nangruna pa'y kaadalan tayo. Ti iskinitay ti sangwanan ti pagnanaidan da. Ay natatang, simro man ang tikinatangsit de dya tao. Anya nga rudan nga iti aramidan dagiti bisita no saan tayo nga video kay tatang. Eka, baya mo na video kay. Ag-istorya tayo latar na sa pnawanan ti Rinay. Idsardang yung mga adagos ti video kayo idikal madloy da. Wana, time may nagreklamo ni Mari Filipa nana. Ha, apay ka daw. Nalaaw ka no, katangat aldaw. Kano na iruam tayo na da video kay tunggal adag birthday. Jak man amoy ti deja tao nana. Jak mat kayat ti kastagalad na. Impaka na madadati kinatangsit na. Nariga nga may nakasarsarita na dya tao. Uray na saya ti panakisaritam. Maday ti panagsauna. Adan samot di tabalay da nana. Ay wan! Adda! Kasangsangput na lang itay. Sapay la kumaa. Tanangag na tinagsaritaan ta nana. Barang makarik naman. Ano, sa dino ti pangipanam iti washing machine. Panagkunak kat may mayat no iti sangwanan tayo ti pangipwistuak iti day talakay. At no naglipitis kinita. Ay naman, umanay ti washing machine ijay. Pasalilang day tayo ti dalan. May mayat matlaang no iti iskinita ti pangipwestuak. Ta sa anak amarigatan no kastang aglabaak. Ay, di ka gararamin bakit? Ang mga nagreklamo dagiti lumablabas. Ay na-relax ka laang kadilakay. Siyak ti makaamaw ka dagiti karuba. Sumuro man ang tikinatangsit mo. Na, makita Nay, kita bakit?
Nalipiton ti dalan, iti nairwar ti washing machine. Tinapateg, at pagdalanan da. Isuda mo tun ati agad jas. Apay, hukam ayat iskinita. Agraman timbakan da duma kagawaan, inruar mo pa yun. Di mo pa kibibiyangan da kita si Ka Alberto, ah? Ay na, di ka madlaang makapaglaban o kasta. Mabalinday ta. Siyak pa'y tikunam. Ay no. Panunutong kumamit, dagiti lumabas. Aba kay, kasano nung nadagsan, wano dakkel ti pinagkada. Ang mga nudida umanay. Santa na parikot day talakay. Ay ko iyan anay da mo ti bagbagidan, ah? Isarag mo kita kita. Umanay day ta dito'y unag. Kasta nga rodan! Di mo kutkutsin da kita, no di mo kayat nga aga pa ta! Ay nawaw, ayan nga itay timbakan planggana. At day ti unag. Naa, saan ka di ngayon baga? Adi mo pakibiyangan dagi jay, tara matak matlaang nga aglaba. Anda nga ron ti limabas akarubay tay. Ay ko imbagam kumaa, talisyan da. Ay no. Isupay kita malislis yan na kita gamit. Ang mumot adalan to iskinita. San apang ikargaan, wano pang idispyan iti gamit. Makapirwisyo kamot piman iti karubay, iti kastangar aramidam. Iruwar mo ti timbakan planggana, wano? San man nasyak ti butbut ngam? Na, Bakbakitan ka? Ngam kastabay lang mo ti kapanunutam. Nakabisot ka matanagawad. Kasanumat tatang, ado tinay salidi tadalan. Isupay kit di may lilisyan. Ay nawaw, di ka maawatan anak ko. Pinagbalin ni Mari Pilipa apag dispyan ti iskinita tatang. Naglipit lang arudan, kinarkaro na pay. Anya, ay saan ang mabalin ti kastaa? Mapanyo kitaan tatang. Nagbalinan nga extension ti balay dati iskinita adalan tayo. Simruman nga tanti kinatangsit na. Kinasaritam kumana saya at anak ko. Awan ti tao di tabalay da idi lumabasak. Kasaritak to numara na ak tatang. Di na kayat ti mapirwisyo. Ngam no iso ti makapirwisyo iti karuba na. Kasla okay lang kenkwa na. Ay, una yan ti kasta agalat day tatao. Awan samot ti tao di tabalay da Mari Pilipa na Elena. Idi kalman payapad padaanak ida. Awan gagpaisaw. Napanda na ki birthday di takabangi-bang nga barangay. Ada ka di masapul mo kadakwada. Ibagaklaan ko ma, ano mabalin, kat saan nga iti iskinita ti pangikargaan da iti gamit na. Kaasi kami matalumablabas. Ay uwag, da itamot laang ti reklamo da iti pada malumablabas. Di pili pati kasaritam, ta iso tinagirwar ka da kita. Iso ti pagapapaan da kenlakay na no dedoma. Makapaasar met nana. No iso ti madisturbo makaunget. Ngam no iso ti makapirwisyo, awan bibiyang na. Kasaritam to. Sigurado nga agawid day siya intun madamdama. Dusyak ngamin di makisarita. Nagaduman na sa una kanyak. Agraman personal abiyag ko kairamraman na. Nay, anya ti umay mo ibaga si Kaloy da. Mabalin ka di nga ikatan nyo dagiti gamit yu iti iskinita adalan mi, Mare. Ay nawaw. Di ka aya umanay di tamaray. Nakutong kamay. Ay nawaw. Siyaklaang aya ti agdaldalan dito'y, Mare. Amumat nga adu tayo iti da iti a compound. Maka-aksidente dagiti gamit yu. Nang runa pa'y no nadagsen ti awit mi, wano agdardaras kami. Alawanan. Kano nga ron amay kat dagita, Mare? Nay, makauray ka kadi, mate. Ikatin mintulat ta kadi. Ay kat, idardaras yu kumaa, Mare. Na, ay ka, makauray kayo, kunak, mate. Isarag mo na ita washing machine. Di mo ikaskaso dagita akaruba lakay. Tamakita, Nangig mo ti pa nagsasauday ta aloyda. Bastos ti pa nagngiwat na. Di ka mabuting bakit? Adudan nga reklamo. Ay kabaya matagreklamo da. No si katagreklamo, masapol ang aksyonan adagos. Ngumno ka aruba tayo tagreklamo. Agpatangkan ka kiti. Kinatangsitan ni Kastar Aramida ma. Natangsit ano natangsit? Anya ko maita. Ay no,
Pagkawanin na kabaw. Anya ngayon, inam abulan ng tinapalabas nga maging gaita na isalilat ta dagiti gamit da pilipa iti dalan. Ay na talaga ang mauma akon eh. Ipalagip mo kinukuha na tinagsaritaan nyo iday, anak ko. Nakatangtang si tabakbakitan. Naku nampay. Kasaritak to dagiti pada tayong agdaldalan iti dayjay nga iskinita tatang. Nasken a masolusyonan ti parikot tayo. Di na urayan nga agkamang kami kadagiti masaknan. Anya ti planom kadagiti gamit mo na isali iti dalan may pilipa. Ay na, makauray ka kadimot, Loida. Ay nawaw, inam abulanan tinapalabas mare. Nay. Agpudno ka man kanyak, mare. Apalam samot ti washing machine ko iti iskinita. Iso akasta ka? Ay saan apulos mare? Ha? Si kalaang man tinaturid nga umay agrekreklamo akasta? Makapirwisyo nga rod mare. Amummat adalan dayta. At least, saan analaaw ti washing machine ko? Saan akas iti video okay yo? Nukastang video okay kayo? Ay nawaw. Saan analaaw ngam na isalimat iti dalan? Ulitek manan mare. Innam abulanan nga gan anos kami. No may katap no agreklamo, pumanaw kalaangan mare. Awan ti oras ko para ken ka. Ay nawaw. Anya ti kayat mo ama pasamak maray. Lagtuan milaangan. Ay no kabaalan nyo, apay kit din na saan? Ay na. Makapa-stress ka talaga. Ay nawaw. Apayan. Nagasgasan mo tanti washing machine ko. Nabagtak pa yan, ti kalob na. Daytan, di bagbakin ka. Ha! Amuklatan no asino tinang perde iti washing machine ko. Sigurado aday jay aloy da. Adangar pamanagnig mo. Isula ang mati nagrekreklamo. Ha! Mapanak iti ayan data agsarita kami man iti nalapat. Ay, di ka basta nagpabasol kasta. Ado tayong agkakaruba. San lang mo't aniloy dati karuba tayo Mariknak kat lakay. Anya ti mariknam. Mariknak nga dati basol na. Sa bali ko ti tono ti boses na idinaudi apa nagsarita me. Bastos kamot anya Loida. Ay nawaw. Apay akas tamot tong tibagbagam. Awan ti amok abasol kukin ka. Amok asika tinang betak iti kalob ti washing machine ko. Anya? Sikalaan mati nagrekreklamo. Nay, kita ama. Di kag pabasol no awan pamaneknek mo. Iti anya ko maama kagapu abanugag ti bagik amang dadail iti washing machine mo ngay. Laglagi pam. Agul uli maklang dagiti daduma akaaruba tayo. Nga mapunpunwan dametan. Anya tamo tayo ngay. Amang ano may isa kadakwada tinangarami diti kasta. Ha! Ireklamo ka iti barangay hall. Ay wala Alam mo bang ka? Sa anak amabuta nga may pabarangay. Sigurado mla nga da ebidensyam. No di mo kayat ti may babaen. Ay, awanan. Awanan lakay, naperdi ti kalob ti washing machine ko. Kunak man no dati pabarangay mo. Awa mo nga ro ti ebidensya nga ipakita kundi kapitan. Tadya mo nakita no asino talaga tinang dadaol. Amang ano dagiti lumablabas Nauma na siguro may. Among nga iskinita, pang-i-display pay lang, iti gamit mo. Ay, awan pa'y makatawon day ta washing machine kanyak lakay. Kahit, anya pay lang tararamidam. Na, kasla di ka mo masayangan iti kwartaan na igatang iti washing machine ta. Tinapatag, kat mabalin pa'y amausar. Wana, ngam pangit mo tuntilangana. Wan ata kagura nak no isirrik ko dagiti gamit nga in-display mit iskinita. Dayta ti kanaban, ti kinatangsin mo. Alay, i-display amin ang gamit mo dito iskinita, na makita man. Kasto pa'y laong ti bagamot. Imbis at tulungan nak amang isirek. No ididamo ko makit kasta tinaramin mo, di mayat. Awan ko matinaperde. Ngam anya tinaramin mo, inuray mo ang mapunwan dagiti karubaking ka. Pagyaman ama, tati washing machine, ti binagtak da. San asika ti dinangranda. Ay, nawaw! Agbalita
mabalin ka anasayaat. Saan ati kinatangsit mo ti ipakpakat mo. Iti kasta di dakaguraan dagiti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no asino ti agtok-tok-tok. Si kamagayam syuning anak ko. Anya ti masapul mau. Bumulod ako maiti bakas, nanang. Saan kami pa'y nga minanangal daw? Ay nawaw. Anya ti aramiden nila kay mo aya. Awang pa'y nga minabirukan ni Lindo na pagtrabahuan na, nanang. Do alawas ang tinapalabas. Nga maging gaita awan lata. Di kay madanagan, nanang. Sukatan minto ti bagas a bulbulod. Diyak kayat ti kasta may ruam kayo matan. Ala, italaong mo't, nanang. Nuapay nga may napimanaw iti sigo na pagtrabahuan na. May saka may awan nagdumaan yaw iti asawam. Napili kay launay iti trabaho. Manumula ang ngamin ti sweldo na mo't, nanang. Di pa'y umanaya pagbiagan mi, may. Butuyan na ikubagmaw na karga iti bagas. Ang mga nuan niya pa'y ti papananday ito'y asaritaan. Kumusta? Naisubli ka din ni Maki ti jeep tayo, honey? Wala ni. Asino nga ro ti mangibiyahe? Agkitak to. Nilindon nga ta. Amangan kunak no kayat na. Damag ko kat nagikat iti pagtrabahuan na. Amo na kaditag maneho. Kat no driver ti sigod at trabaho na. Kasaritak to no mayra na alumaabas manen iti paraangan. Wano saan, ibagak ka ni Nana Periang no umay na itulod tinateng nga order ko. Ta isulaang ang timangidanon iti manugang na. Kumpleto daytad, madam. Fresh mat siguro tinateng nga in-deliver mo, Nana Periang. Ay, wen, madam. Kap-apit laang idikalman. Nasayat mat nga rod no kasta. Adto iti bayad ko. Keep the change, Nana. Ay na, agyaman aklaunay madam. Ay, salud-sudag man gayam. Sa dino ti pagtrabahuan ti manugang nyo ita, Nana. Awan pa'y nga rod, madam. Amangan no kayat na nga ibiyahe ti may sa jeep mi. Kunak man no kumpleton ti driver yo, madam. Insubli ni Maki ti jeep nga iman maneho na, tadi na maasikaso. Agabrod nga minan. Kasaritam tuman ti manugang mo, Nana. Amangan no kayat na. Umaylaang dito'y balay, tagsarita kami. Ang takon ba kay? Ada ka din na biro ka mapagtrabaho am lakay. Awan pa'y nga raw. Ay nawaw. Kurang nga maigatang iti masapsapol tayo ti sweldo. Anyang raw ti maramitak ngay ka. Awan mo ti pagtrabaho ba kay? Ay po, saan pa yan nasukatan ti baga sa binulod tayo kada, nanang? Ilistambay lang ata masukatan tumulang. Ay po, seryosum nga min ate, biro kiti trabaho? Di ka madanagan. Addanto ka ti. Ay nawa, ninanang ti sumungad ba kay? Ala, isumot nga peso. Ay, sigurado mairaman akmanan iti unget na ken ka. Uray siya kumbut Noda tinaramid mo atakas kung mayroon na kamasirmunan. Aglimang kapay lang iti salita. Ibagkaklaangan nga at dati na panam.
Ay, jak kayat ang masirmunan gapukin ka. Nakaumay kayo mo, nanang. Adda nila kay Mau. Ay, ikwa nang. Awan ni Lindon dito'y balay ita. Sa dinaw tinapanan na. Napanman iti ayan ti kumpare na nanang. Ada ka no ti trabaho pagsaritaan da. Apay nga raw nga dati chinelas na itiruar. Ah, Di nakman ululbudan suneng. pudno ti ibagbagak nanang. Ay, anya ti umayo ibagaya. Kinasarita nak ni Madam Trinidad idi napalabas nga aldaw. Salsaludsudan na no kaya nila kay Mau ti mangibiyahe iti jeep na. Dain subli ka no ni Maki ti may sa jeep. Ay, ang bayan niyo, kasaritak to nila kay. Sigurado mayat day jay nanang. Nang runa kat adu ti pasahero ita. Uwan na. No kayat na. Ibagam amapan iti ayan da Madam Trinidad. Tagsarita da. Rumwar ka ditan, Lindon. Pimanawan ni nanang. Uy, bumarag. Na. Sa dino ti papanap? Apay akas ta ti kawis mau. Sa dino kumapay. Itayan da Madam Trinidad No kasta, nangagmaw ti nagsaritaan mi ken ni nanang. Ay nawaw nangag ko Kasano mga mi. Nakapigpig sa ti sa uninanang. Anya? Mangag iti silid ta ti pagsarsaritaan nyo itay. Ay naw. Kaya't mo nga raw tigpasada. Wala. Italik da lagi di ti jeep da kanyak bakit? Sigurado amayat day jay. Siyempre, dakkel ti maurnong a boundary no kwa. Ken matulungan nakmut laeng iti gastos dito'y balay. Kasapulan nyo kanong ti mga ibiyahe ti jeep yaw, madam. Wen, di mat ngamin masikaso ni Maki. Ay, siya kon, madam. Kompleto ti requirements ko. Ngam kita taan na dam tilugan. Huwin, madam. Automatic daytan. Ay, nawo. Urayan tabi iti asawak. Isu ti kasarita minton madamdama. Kasanungay ti boundary ti lugan, madam. Pagsaritaan yun ton iti asawak. Mabalin mat once a week. Mabalin mat nga inal daw. Idagas mo. Depende no anya ti mapagsaritaan nyo inton madamdama. Okay, madam. Ala, agmerienda ka pa'y kabayatan ti panagururay mo. Adamat tinapay. Agtimpla ka laang iti kapem no kayat mo ti agkape. No saan, agjus ka laangan. Anya nga tinagsaritaan nyo kanilindon, honey. Kasano nga iti boundary ti jeep tayo. Once a week nga itod na ti boundary. Tapno sana mataktak ni. Sa bagay, mayat matlaang tapno maurnong. Sana ko mga manlugaw. Kabarbarugan nga ron. Ngamawanin ti maramidak. Iswa nagwa naklatan iti kiddaw na once a week. Adda ka di pagbutbut ngam? Santay nga mo. Nanyan ti kapanunutan day jalindo. Adlang amin dagiti tattao. Anala ka amasulisog no nakagimday ti kwarta. Malagip mo, jay driver tayo ite. Ni Ronald lakay? Way, di na intod ti kompleto a boundary ti lugan. Barang ano mapagtalkan day jay alindon lakay. Kalugaran tayo matkit di Sabay la ko ma. Tsak kayat ti sakit ti ulo iti negosyo ta, ane. Kabarbaro mo't gayam ti jeep dala kay. Un nga rod bahit. Kasano nga iti boundary la kay? Inal daw asingiranda ka? Once a week lang ba kay? O di mayat. Di ka mataktak. Una. Urunungag ta itig ko tunggal Sabado. Isaw tinagsaritaan ni Sir Puldo. Di mangrugi ka nga agpasada inton bigat. Naginanakin ton bigat ba kay? Lunis to nga agpasada. Oh, sige. Sige ti makaam mo. Tinapatag kat ada ti trabaho. Tapno, tida ka sirmunan ni nanang. May ramraman ak tumano na masirmunan. Imposible sermonan data pa ilang ni Nana. At dama din pang trabaho Ay nawaw. Awan siya mo ni Lindon dito'y balay o syuneng. Awan ngagpaiso nanang. Ay nawaw. Sa dino man ang tinagturturungan day dya tao. Umay ko kumasaludsudan no kinasaritan ni Madam Trinidad. Kinapudno na,
Nagpasada nila kay kunanang. Nay, mayat nga ron ano kasta anak ka, oh. Wen nanang, masukatan mi mula ang tibaga sa binulod mi kada kayo. Kaano ba yan ang rugi ti asawam? Maikadwa nga aldaw na itaan, nanang. Kahit, adamo lang napasadaan na. Adamay, ang manumulaang ngay nanang. Gagangay na, takay rugrugi na ka nga road. Manayunan today ta. Kitain nyo nga may ti pangususaran nyo, iti kwartayaw. Di yu liplipatan nga iti ti boundary. Tapno tuloy-tuloy ti biyahe nila kay Mau. Ado ka di ti pasahero ita, Lindon? Nanayunan mo't kit di bakit? Ayan nga rin tinapasadaam nga eh. Ada iti belt bag ko. Alam mo to yun, tailasin ko ti boundary. Nalpasin nailasin O di, idagas mo to, iti ayan da madam. Uy, idagas ko yung bigat ti malam. Ala, agpilis ka nga rudan. Tamang rabiita. Alala, umuna akon iti kusina taagi da sarak iti kananta. Uy, bakit? Sumaruno ak. Manungay tindagas ni Lindon a boundary, honey. Walang labis, walang kulang. Nasayahat mata nalagip na. No kasta ka na yung taramidan na. No muna tagtong palite saritaan. Saan tanto agparigo? Pudno launay, honey. Mayat ti taray ti negosyo no nalaka kasarsarita ti kasosyo. Naku nampayani. Asino pa inti saan anang tadi ti boundary? Ni Eric laangan, honey. No kasta nga rod, urayam pa eh. Ibang kumton ti makolekta minton bigat. Tapno mamaminsan laang ti lakad mo. Lakay, anya nga tano agpasentro ta inton bigat. Sayang mo ti mapasada ako ma. Alo, dakol mo tin tinapasadaam itilas uti talong aldaw. Ag-relax ta kumamot alakay. Mapantay jay mall, wano saan, mangantay ti restaurant dagiti sosyal. Isupay kiti agastos data bakit? So paminsan mo't laeng, si kakit dimot. Sige man lang No data ti kayat mo. Isong taramidan ta. Yak pagpasada yung bigat. Ay pag service tapay ati jeep lakay. Mayat ta na panunot mo bakit? Saan ang masapol ng gastos tayo ti pasahe? Ken, agawid tapay no kay kayat talakay. Sa dinaw tinapanandyo kanila kay mo di kalmansyonaing. Awam mo ti pasaheros yu idinagawid kayaw. Wen tadi mo nagpasada nila kay ko nanang. Saan ang nagpasada? Ngam nakita ka nagpasentro ti lugan. Pinag-service may nanang. Anya? Uy, napan kami nag-shopping. Ay nawaw. Ay, saan lang aday taan nanang? Nag-restaurant kami pay. Ginastos yaw tinapasadaan nila kay Mau iti manungal daw. O, di bali, ta agpasadan tumanon nanang. Ay sana nasayati kasta. Amang ano agraman boundary kad nagastos yaw. Ay, masukatan to no agpasada nila kay ko nanang. Agpasada day dyan, ton bigat. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. May ruam kayaw iti kastabiag. Awanan na. Kasano kayo pa yan iti asawam. Kasano pa yan ti pamilyayaw. Nang imayak ta itulod ko, to'y bangos aginatang mi para kada kayo. Sa anak nga imay, tapno masermonan. Ay, nawaw. Sinungbatan ka din ni Lindon ti awag mo, honey? Saan pa yung arod, honey? Apay nga ta. Lunis ita. Di na pa naitid ti boundary. Naimbag ko maano sungbatan na ti awag mo. Ne, adaw mo awag, honey. Ni Lindon. Kasaritak pa eh. Hello, Lindon. Pasensya kayo, no? Pinagruuray kayo, sir. Mabaling ka din inton sumaro na sa bato nga itid ko ti boundary, sir. Apay nga eh? At tangamin ti emergency, sir. Nagastos mi ti kwarta. O, sige, sige. Boundary itid do alawas ti itid mo into lumaya Sabado. Wan, sir. Arigla daw. Alang nga ron. Urayag inton Sabado. Bye. Anya timbaga na, honey. Inton Sabado, ama itid na ti boundary, honey. Anya? At ang ano ti emergency, kan nagastos daw ti kwarta.
Ano sanda ti aguray, honey? Lakay, gimatangak iti karni ti baboy. Isu ti pangrabyan ta ita. Ay nawa, karni matakanayan ti sidsidan ta bakit? Awan samot ng tinabate a kwarta na pasada. Masukatan to ka di. Nasapa pa'y may. Makapasada ka pa'y. Agsingir da iti boundary inton sa badaw. Sapay inraman mo aginastos ti boundary kuma iti napalabas alawas. Times 2 ti boundary anasken am urnong ita bakit? Danag mun ay alakay. Miyerkules pa'y laang ita. Inton Sabado pa'y laang mo ti due date mo. Anya jay nadamag ko, suning anak ko. Diyo ka no maintad ti boundary yu iti dua alawas. Ay, kwa nanang. Apay maitakasta. Kwa nga min nanang. Manmano ti pasaheraw. Iso nga awan ati maururnong. Ti bagam kiday, ginastos yaw agraman boundary. San mo't ananang? Uray di mo aklunan. Naglawag mait. Gastos kayo agastos. Inal daw agumatang kay ti Tirsena. Talagang awan ti maurnong no tunggay ada mapasadaan nila kay mo kay igastos mo mait. Orang tinaurnong ta kwarta bakit? Saan ana kumpleto ti boundary iti dua alawas? Ay napo, kasano pa yan da ita? Sigurado nga umawag manan ni sarintong matandama. Nala daw ti bayad ta bakit? Ay ka, agpanunot ka iti mayat nga irason mo ah. Anya nga Rob, naibusanak mo ni ti rason. Ay nawaw, ikarigatang tagpanunot. Ay bagam lang nga na basit ti napasadaan. Sigurado at di dapat yun. Adakin ka daytan. Bakit tulungan lang Kasi kamot tinamburuan anang igastos iti kwarta. Na, pinalubusan nakmat. Ni Sir Poldo ti mawawag bakit? Ay, di mo pa sumbatan. Delikado ta dito yun lakay. Wan, i-cancel ko langan. Ang mga no kamali ti maisungbat ko kinkwanan no kamaliak. Di namat sungbatan ti awag, honey. Itay pa'y da ita, honey. Sigurado agagara matanda ita. Imposible awan na pasadaan ni Lindon. Ay sos, ang mga ngit din o ginastos da. Ado ti pasahero ita. No awan ti aramidam, mapankalaangan iti ayanda. Alaam ti lugan. Narigat ang maawagan dagita tattao. Wen, kasta ti plano. Di mo itetek sa mapahanak kita yanda ita. Tapno masurpresa da. Tanana, lakay. Ni mo Sir Poldo ta sumungad. Sos, jak impagarok mo umay dito balay bakit? Ay, si kanti magkisarita kan ko ana. Ado tinaskan nga ramidag. Ay nawa. Sige, nakon. Di ka nagreklamo. At si katirumba nga sumango kan ko ana. Ay na. Sus, anyang arudan ti bakakin sir. Ay, kasladyak mutin ka ba ilan ti sumawakin ko na. Agtigtigir-girak pa yan. Agtigtigir-girak na iti tumang ko. Ay nawa. Lindon, kumusta? Okay lang mo, sir. Maya, may ko lang di Jen. Narigat kayo kasarsarita. Di pa'y sinungbadan ti awag ko kada kayo. Amang ano, maalapay tinasayata saritaan, sir. No ginastos yun ti kwarta. Idiretso yung langin kada kami. Tapno saan kami nga agur-uray iti awan. Sorry, sir. Adda, tinangidanon ni Taramidyo. Saan apod nung adda ti emergency iti napalabas alawas. No daduma, di ka pa yun agpasada. Alaglangan di Jeff. Pasensya kayo. Ngamjak kayat ti sakit ti ulo akasosyo iti negosyo. Day, awan man ang titrabaho ti asawam sunay. Basol na mutlaang Siyak manin ti kamalay. Una yung tikastoy. Basol ko maamin ay. Ay, kano apay nga may nakurang tinapasadaam Saan ako kurang? Ginastos talagang ngamin. Duwata ang nagdesisyon. Iso at di mo ipabasol namin kanya. Lagi-lagi ba? Suggestion mo lang tinadumay dyan. Ngam no panunuto man na imbag, basol mo, tayo narambid mo mo, tinbagak. Ay nawaw, di kayag pinato daw. Awanan ti maaramidan yaw, ta inaladan ti Jeep. Awan nagdumaan yo adwa. No, tanay raman akmanan. Wen
Tamay sa ka matagastadura, anak ka. Kung komporme matindi mo gat-gatangan. Anya nga ita, ginastos yaw agraman boundary. Awanan na. Back to zero manin nila kay mau nga agsapol iti trabaho. Ay, basol niling dun Basol mo apay nga asak tito daw. Di kayang pinabasol man dita. Huh? Kagpada kayo nga da nagkurangan na. Agsirbi nga adal dayta kada kayo adwa. Kat inton sumarunaw, agtipid kayo nga main. Saan aga po ta da makita yu a kwarta, kat gastusin yu matain. Ay, nawaw! Kas agasawa, planuan nyo anaimbag ti pangusaran nyo iti kwartaan nagrigregatan nyo. Sakbay nga agdesisyon kayo, pagsaritaan nyo pa'y anasayaat. Iti kasta kat di kayo to agpinatudo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umayak man makiusar iti washing machine mo, Mari Carmen. Wan amari tire, umay kalaang. Ulis laang matkit di, Mari. Napuskol ngamin. Marigata na ka mangigilgil. Kaano laang idi may kanakilaba, mare? Ado ngamin ti ulis bi, Mari. Kasta gaya, mare. Irwar mo to man ti extension mo, tabuludat pa'y, Mari. Sumurot ka kanyak tapag tinulungan ta, mare. Anadam ti washing machine ko, ang mga numapirde. Wen, Mari. Awan ti pagdanagam. Kanayon nga agreklamo ka iti kinadugyot ti kumarem. Ngam, impalubos mo might amakiusar manen iti washing machine mo, anak ka. Na siya naklaang tatang. Kasanaw no panawan naman ti washing machine, anak karugrugay, di naman buyatan. Makita tatang. Si kanto manen ti kaasing nga agdalos, anak ka. Shh! Kontrolin nyo ti busis yo tatang. Ang mga numangag ni Maritere, kat isupay ti pakaupayan na. May mayat no idiritsum kenkwana. Tapno amuna ti aramidin na, anak ka. Di kay madanagan, ibagaktokin ko na tatang. Kaano nga raw anak ka, para mo't iti pagsayaatan ti amin ti aramidin. Ila pa gaya man nagiti ulas, teri ba kayo? Wen, idi pa'y may saal daw. Ita lang, anadlaw mo. Kita ano makiusar ka ba kayo? Agdalos ka pa, sakbay apumanaw ka. Tapno awan ti maibagata. Amok daytan. Kargaman kit iti palanggana tagdigo saklakay. Usarong pa lang tinabati iti drum ba kayo? Awan ti danom iti gripo aya. Kalaat mo't itay agtigdigo sak. Ay nawaw, apay nga tangay. Kurang day dya pagdigos ko lakay. Agtipid tayo pa lang ba kayo? No apay mat ngamin nga awan manandanom Amangan no ado ti tarimaanen da. Sigurado mabayagan mananday ta. Awan ti ado asa ubakay. Di kan agreklamo. Ano san tayo ti aguray Agdigos kan. Awan magayam ti danom tayo tatang. Itay pa'y Carmen, anak ko. Ay nawaw, apay ka no tatang. Adamanan ti naperde? Adda, anak ko, tinamaan dagiti trabahador amang tartarimaan iti kanal ti tubo nga agturong dito ayan tayaw. Isuan na pirteg. Anya?
Kasano nga rudan dayta? At damay tinabati adanong ititimba. Ngam basit laangin dayjay. Narigat ti aggunay no kastoy laang, tatang. Baring tarimaanin damit tayo anak ko. Hay, won nga rod. Planok pa'y mo ti aglabain ton day off ko. No bilang magtawan pa iti danong tayo intong day of mo. Padasem ti mapan iti ayan dananam arosa. Sigurado, adda ti danong dayjay. Tasabali ti linyada anak ko. Umayak man, Nana Rosa. Anya ti masapul mo, basang. Damag ko, kat ada kano ti danumiyo, Nana. Ay, wan, ada ah. Mabalin ti makilaba, Nana. Awan ka di pa iti danumyaw. Awan nga rod, Nana. Saan pa'y siguro anatarimaan ti tubo mi ana per day? Ala, makilaba ka laang, basang. Hay, agyaman naklaunay, Nana. Di kay madanagan. Amok madkip di ti agtipid. Mang tidak tulat tano mano ti bilyo iti danom. Saan, basang? Aglaba ka laang dita. Napigsabay ti danumay. Naimbag ko nam ata saan ana apektaran ti linya ti danom yun, Nana. Uray kaskasano, kat ada ti pakiusaran me. Ay nawaw, itay pa'y apo manak nakabakit. Agtugaw ka man. Jak lakit di maano usan ti kastoy lakay. Anya nga rot ti maaramitan tayo. Ket awan nga rot ti tanong. Dual dawan nga awan danom tayo, kat agbaybayad tayo mat. Manual daw mat asan tayo nagdigos lakay. Tinamaan dagiti trabahador amang tartariman iti kanal ti tubo. Nagturong dito ayan tayo bakit. Dakkel a tubo day jay. Iso asigurado amabayagan da amang tarimaan. Ay nawaw, kaano nga rod amatarimaan dayta? Saan mat amabalin aditay agdigos iti makalawas? Nakapudpudot nga ti panawan lakay. Ipadas mo ti mapan iti ayan ni Nana Rosa. Nasalaw ko ni Mari Carmen kat di tadalan. Nakilaba kada Nana Rosa. No kasta, at dadanom da Nana Rosa? Adda ata sa bali ti linyada bakit? Ay nawaw. Mapanak man nga rod. Ijaya kon ngagdigos tapno sa anak ka mabannog ngagsakdo. Mabalin ti makidigos, Nana Rosa? Ay, word, mabalin ba, tere? Nadamag ko nga min, adito iti pakilablabaan kan pakisaksak-doan da Mari Carmen. Iso nga, imayak mat, Nana. Ay, iso na lang, dati papanak ita. Panawan ka pa'y. Sikamat ti makamong agdigos. Adamat iti ruwar ti banyaw. Siyan, anay kanda daw. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Sikamat na dati makaamo ditoy. Agtipid ka lang iti danawm tamangan kunak no dakkel to ti bayadan may. Ay, una na. Di kay madanagan. Siyak ti makaamo. Numalpas ka kaawanak pa'y. Isarama na imbag ti gripo kan ti gait sakbay a pumanaw ka. Ay nawaw, ada samat ti parikot mo, Nana. Kasanaw? Basta imbati mo ni Terry ti sa ti shampoo ken napkin na nagsukatan na iti banyaw. Siyak pwede nang ibasura. Namindwa ngay naramid na ti kasta. Anya? Irresponsable magayam na ijay a babae. Ada dugdug yun na. Ay na, kastamot laang ti aramid na no kasta makiusar iti washing machine ko. Di namot ko na abuyatan na ti washing machine tapno madalusan ti rugit ana urnong. Rumbang laang nga idiritso tayo kenkwana tapno ammo na. Kumaa, ngam agdwa-dwaak ta mga numasaktan ti rignana, Nana. Uray masaktan tirik na na. Tinapatag kat pagsayaatan na. Ay, anya nga minin ti ubay mo ibaga, Carmen. Umay ko laang itidag iti aprutas kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naggapwan ngay day ta prutas na kaw. Inpaw iti kasinsing ko. Ay, kit agyaban naklaunay ah. Awan ti anyaman na, Nana. Umayak tumanon makidigos inton bigat, taawan pa ti danom mi, Nana. Sige, basang. Di balay, kasaan ka mat adogyot? Aywan mo't Nana. Umayak manan makidigos, Nana. Makidigos ka lang. Gamulitak manan ah. Di mo liplipatan nga laan dagiti basuram. Di mo basta ibati di tabanyo, Tere. Naminduan ngay naramid mo ti kasta. Ni, isumat yar aramidak, Nana. Namindua, asyak tinang ibasura itinapken kan sa ti shampoo ngay batem.
Na, apay asyak adagos ti pabasulan niyo, nana. Wala, kasi kalaang ba tinakiusar iti dayjay nga aldaw na kaong. Di yo sigurado, nana. Ang mga nwada sa bali anak idigos idi pimanaw akon. Sino kumangay? Kat awan mo tinagpakada kanya. Na, diritsundak man, nana. Kaya't yun samat nga agbayadak, iso akas tamat ng tibagbagayaw. Ay, saan akasta? Palagip laeng, tapno saanin ang maulit pa'y. Amok day ta tiknik nyo, nana. Tapag kwartaan nakpay laeng mat. Sika lang arudan ti makius-usar. Sika pay laeng tinangato ti boses na. No kastamat laeng, di kan umay dito'y balay, tapno awan ti riray. Nagrigat kamot akasarsarita. Di saan laeng? Kukwayo laeng ti danumyo. Makidigos laeng da tao, diyo pa'y kayat mat. Ay nawaw. Ay nawa. Nagsubli ka mo't adagos, tere. Marurudak iti dayjay abakit. Anyat na pasama kanya. Di ko nang ganyak kat makidigos ka kadanana Rosa. Wan ko mga rod, ngamkas jay matan ti bagbagana. Anyat timbaga na kan kaya. Anya dayjay, adan sa matan danong tayo lakay. Ay uy, nasaya at mo't nung tinarimaan dan. Awanan ti makagapo ang mapanak iti ayandan na narosa nga imot iti danom. Panawan ka pa'y lakay, agdigo sa klabi eh. Anya jay nadamag ko Carmen. At da kano may tisan ang nagkinawatan da Rosa, kintireng. Ni Maritiri met ang aming tatang. Pinalagi panlaang ni nana nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam agungot ki di kanaw. Anya! Imbis nga agpakumbaba ni Maritire, ta makius-usar laang. Saan ta sinungbatan na pwede bakit anang ibasura iti sachet ti shampoo na ken napkin ang nagsukatan na. Talagang aron adugyot Kasta nga rod tatang, pagyamanan na taaddan ti danum tayo. Saanen ang masapol amapan iti ayanda na Rosa. No siyak ti sika, aramidem may tinaramid ni Nana Marosa. Ibagam iti kumarim, adalusan na ti washing machine. Numalpas nga usarin na. Di ka agul ulimag, tapno saan nga isupay a pagparparikutan. Wen tatang, iturod ko nga ibagain ton umay manen. Jak metlaangan ipausar ti washing machine ko tatang. Aramidak ti inaramid ni Nana Rosa bareng agnakam day ta atiray. At talagang kumatikayat ko sa lutsudan, nana. Agtugaw ka pa'y at dong. Agyaman ak, nana. Issue iti na palabas alawas pa lang dayta. Ngam italaang anawaya anak. Iso nga italaang mat anak ka umayak, nana. Anya ti umay mo sa ludsudin aya. Anya ti inaramid ni bakit ko. Hindi may nakidigos, nana. At ang samot, hindi yung nagkinaawatan. Ay wad, nagsinungbat ka be, idi naudi nga imay dito'y balay. Pinalagi paklaang nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam nakaungat kit din. Ilibak na pa'y ti aramin na. Isuan na ibagak piman nga uray saanan nga umay dito'y balay. Anya? Day tatipod na andong. Siyak tinagdalos itinapken kas kada sachet ti shampoo basta ibat bati na latan di ta banyaw. Mangibabayin magayam dayta, tere. Okay laang kumano maminsan laang. Gamsaan mat. Tano da do makakaslay gagagara na matan. Ay nawaw. Ibabain naklaunay mo't bakit? Ay nawaw, apay akas tamat ang tibagbagam si Kandong. Ibabain mat asasawam dita. Di ka mo't mabain. Abang ipadalos itirugit mo, iya bakit? Agraman napkin ang nagsukatam. Isumatan ti mangi basura. Makiusar ka lang arudin iti banyuda. Naa, ada nga rod pamanaknak ni Nana Rosa anapkin ko ti basura na. Di ka naglibak bakit? Asawa ka, amok ti ugalim. Kastamot lang ti ugalim dito'y balay kay. Ang kaiwara tinausar anapkin. Basol ko, no basol ko. Saan kumakas na bakit? Di gagbalin adugyaw. Nang runa lumakiusar ka laang. Di mo aramidin iti sa bali a balay tar aramidin dito'y balay. Tanakababain. Anya laang ti bagada no kasta ti aramid mo bakit? Di nakmantaktakan. Tama panak iti ayan damari Carmen inton madamdama. Makilabaak manan. Sika maggaya Maritire, anya ti masapul mo? Mabalinti makiusar mare. Makiusar iti washing machine mare? Ay uwan mare. Makilabaak ko mamanan. Ilabak ti ulis me. Jak ngamin kabailan nga igalgal ta napuskol mat.
Ay, pasensyakan amare. Ngamjakon kayat nga ada ti makiusar iti washing machine ko. Narigatan. Ha? Gumatang kay ngaminan iti washing machine nyo, mare. Ay, unay kan mare. Para makiusar laang mat. Sigud mo ta makilablabaakan ka ah. Sabalin ita, mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan mare. Narigat ti agpabulod, no dugyot ti makius-usar, mare. No kasta, dugyot ti panagkitam kanya. Ammo, mare. Idi pa'y ang nagtep-tep pelak. Di mo mat amo adalusan ti washing machine no kasta ang makiusar ka. Basta ibatim latan. Awan mo ti kunam abuyatam tap no maikat ti na urnong arugit, mare. No di mo kayat di saan laang. Jack ipilitan niya. Imanawain ti kumarim anak kao. Ay, makonsensya ak iti insawang kukinkwa na itay tatang. Kasla sinubra amad nga men. Wen nga rud tatang, jak nalapdan ti bagik. Pagsayaatan na matkit di ati kasdi nga imbagam anak kao. Sapay la kumaat, maamiris na. Narigat nga men, tagtip-tip paludad duma anak kao. Narigat ti mapunwan. May mayatin ti idiritsyom. Tapno ammo ti kumarim, kat baliwan na ti kasdi nga aramid na. Ay nawaw. Sa bagay, husto tinaibagayo, tatang. Ano samlangan ti manggigalgal iti ulas tere? Agurnungak to iti maigatang iti washing machine ta. Nga masapul nga aywanam to ah. Naakaran laang deja amari Carmen iti ugali ni Nana Rosa. Iso nga imot-matan ita. Mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat, isuda nga minti agkuy-kuyog. Dayta kinadugyot mo ti makagapo. No apay adi nakapinalubusan ti kumarim a makiusar bahay. Narigat mo't ngamin piman. No si kalangaruden ti makiusar. Si kapay laang ti dugyo. Nabayagan ang makius-usara ka ni Mari Carmen lakay. Amang ano nagtip-tipil lang ide. Italaan siguro ang maiturod na ti mangidiretsyo ken ka bakit? Oho, inakaran kit din ni Nana Rosa ah. Agnagam ka ngaminan. No makiusar ka lang. Di ka agbalin adugyaw. Tapno di da ka imutan. Nakababayin mo't no dagiti pakyusarampay laang ti agdalus iti rugit mo bakit? Ay nawaw. Alawanan, basol kon. Talaga abasol mo. Iso asikat agpakumbaba. Ken ikatem ti kinadugyot mo. Tapno saan amadismaya dagiti pakyusaram bakit? Uray dito'y balay. Di ka agbalin adugyot. Tanong sa anak nga agdalos. Anyan tulaan ti tsuraan ti balay ta. Naawatan bakit? Ay, nawaw! No makius-usar ka laang, di ka agbalin adugyot. Iti kasta, saan amadismaya dagiti pakius-usaram. No kasano ti kinadalos mo iti bagim, kasta kumamet ti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.